što ljudi imaju nezdrav odnos prema hrani. Ne upoređujte se sa fitness modelima sa Instagrama. Ukoliko budete jeli ugljene hidrate uveče, sve će da se pretvori u salo. Esencijalne masne kiseline naš organizam ne može da stvara, tako da mi moramo da ih unesemo putem hrane ili suplemenata. Svim ovim dijetama je zajedničko to da promovišu unos nutritivno bogate hrane. Here we go. Voće, povrće, žitarice, orašni plodovi, mahunarke i semenke. Bravo ljudi, uspjeli ste! I da daš drugu nedelju